enti emfa kejeti Dubai for man si emfa ye serious na ye dwa ye num ye kasa san for ye kasa me na minim wo mo ye ntomam mama akwaba wo frame adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more news ebusuafo eye kejeti a mame for moton ade e wo Dubai market e no mo kase na omo e kire se kamia kwaye so omo ba out e be video ka kire former president Omampenda da Mahama said they will vote for him. Now, Mammy Fiat and so about Monte or Monches and Asana Mahama in no one press conference in any day. Can you tell Mammy Fro to or Casa Straffy film? What other where's market am I went to the marketer, they hold a market like KJT 1 meter. And as I would drink and a phone penny phone why you don't think mothers. Oh, just like that. Where's market is a 1 meter? The mammy phone a press conference on better mountain say or dana. All more about the reply abroad the papa. 1 man 1 man sniffy. Now media conversion now man go school papa no 1 man in sniffy. And as I never have 1 crapper, or 12 ma NP no more Dr. Baumiano or 12 free SHS and some mumba, our co school and no mumba by a pet. Yinti and Sama a course. Mr. John Mahama last week in Becca said KJT Dubai for man no my press conference. So beto amount no mal sister dan ke say ama wo mo a me sorry ka no beto amount. Make say for omu serious. Anya do beto ama wo. No mo kunkura omu for mu serious. Omu kasa hwesoro no wansi utrasa anoma bedun so agu ani so. Oman no na ekita wo Kumasi for man. Eti say yiwan eti mi twa wo. For mu nya wa agenda sa afini no KJT Dubai for man e beto ama wo. Woman na o kasa ne KJT Dubai honom e na o kasa no KJT Dubai on sa ho fepa honom no o mo kasa no o mo se o mo ni mo bia se bagumia o mo ntu mo bia se bagumia o mo no me press conference o mo a na say o meto ama bagumia because ye dey vote ma wa ye be yare Kumasi for yen ye sande for ni di nkwase afufuo no ye to aba na nkwase afo na nkwase afo no be wi no ye me say me dem vote ma wa conversion be see me so atasa me say emfa ye nya agenda na we be stay opposition sir forever and ever and this never again this all compare Ivory Coast for bi no mbeto ama wa ne krampo no asante for bawle for ni bi wo ho no wo ntoma wo de say nche ho no akopa osuo for bi so mbe ya advert wo Circle Dubai ma enti emfa KJT Dubai for man si emfa ye serious na ye dwa ye num ye kasa san for ye kasa me na minim wo mo ye ntomam na monke NDC eba NDC omale NDC omale NDC jolopakpe NDC jolopakpe NDC jolopakpe NDC ba abebia ye shika hey NDC jilo and say no to NDC never again NDC wiemo sane wiemo be NDC wiemo sane omale na monke NDC omale jelo kwakwe omale jelo kwakwe omale jelo kwakwe never again NDC. Make so John Dramani Mahama waton te mahabo 35 years. I'm a sika obi on no opposition no. Me can graduate Gofi campaign I go no mama on your campaign. What did you see cut on media houses? What did you see cut on Central for? What did you see cut on Crawford? Casamano Antonio on your campaign that be na so the own to Oniska me John Mama between out. John Mama was sika papa habo no. Obedi president 4 years bisa on say e den o turn 35 years. So dey siawa. E dey ayede on the pesca. Eno ntina Dr. Mahmoud Bawumia Efred John Mahama say bra debate na ye misao. Habo na wo turn ye no. Sika no way. The debate o mai. Debate was so amada waba.
oba no da be ko say o kwa sin krafo do ko ba santa say e go de kwa nya mo fe wow odu ba bi wa so to bo John Mama o mo so mo kan se mo o so to bo John Mama Ghana for tie mi a ye habo no duty e na ama ne ma boy de o Ghana ha na be bia metra bia meka duty import duties and na ka ba ko pe kro be yi be na ho sika nyina sa na o business e collapse adan ya duty no enye Ghana for esika biem John Mama eto habo no the next 35 years obi obedi president 4 years pe ama say ade bia wo be yi o habo no abrofo John Mama to ma wo no ade ati se bia wo to import duties no so na uko yi niam na say de bia to mu a so ba market ya wo fa bi nto so asa usika no be hye eno ene enso John Mama e ko round say enyema boy identity Ghana for ento ba ntia ekufuado adan ya wa friends entrofo ai John Mama import duty no what the tax ahodo mama head tax ahodo our the tax we have to so our the tax we have to so ojina wo cheche mu eso central for na John Mama frɛ wo no wa nya so ntrani sabe nyansani sem trani bia me na mi sa ne sɛ tax kakra na ban no e dia tototo na ɛyɛ wo hawo ma wo a ntu se ento ama ma wo a e pa cho habo na wo ton ye no die be ba na ye botaye nti wo ton ye na sika no so wo de ye dan ase o ma Ghana for tres musa want me solve problem no Kofi afa John Mama e ma Ghana for that we not going to do so want me solve no dentia na John Mama no nkrofo o ma na say import generators de ba Ghana beton sa se meti John Mama no nkrofo NDC for shape say e de generator bani na enipa we obeti me solve dum so ama nisika ayana ka da bi say media asema me pesa Ghana 40 ase ne se ba bia wo man na duru no eduru se o man no ebe seti up ni ehu se ye kosa lai eto aba edi tu yewura John Mahama ese ni nyuma anko ye enti ne kosa lai o man no abato na mu no sa ne ka wom o man na boka sika twitwi die akoto aba ayi John Mahama wo ya desoa afiri o man no ko so eye den na se aba ya be kokoto 7 December yi ya basa kosa lai adanya emusuo no a onyankopon yi firi yeso John Mama no ye san to abanya akofa musuo na ba na ohene ba ne yatu no ade so awro ne na mu mpaboa wo manhia a watimi nya kwanya mpo se me pesa me san bedi hene bi mesra mo ya maame nom ya papa nom asante 43 ene akanfo as a whole ba bia aduru no se man hweye John Mama onipa bia wo support John Mama bia onim se John Mama no ase 4 years obi antumi fa mu man obewie sika na se du nkatia no makodi sa me jamfi nom obewie sika captain smart nom obewie sika no ma cheche na asofo bi no mo a de wo manya enso wo mani no wo ma che na Kofi se ya hwe yie ni a moye mai esuku no wo manya no ho ban ejapade bi no wo manya nya afri politics mu a eche free SHS no na John Mama wo mo se sato wo se Ghana for to obama no dia oba bi twam ena wo ka say me se me ba me ntwam na ade a wo se enye yi a John Mama no ne nkrofo e de na nado dankwa e ko Supreme Court si am prevent no na ade na ye musuo free SHS no ena de wo hu se Ghana for kwa akoto aba dodo no akoto aba e de bonkola no school no ho ban nti afi de I started free SHS wutie sa kasa we me so hu se John Mama no onka no kure John Mama ye papa na yere kra nyini ni se campaign ye Kofi aja samira na mu it's all enough John Mama yere woy wada esin John Mama yere woy esin sisi aba na pon na mu obi na mu ono aboka na Japan na mu one man contingent John Dramani Mahama o twifanebo ana waton habo na sika no egu na kan tumu se to and waton central for waton media houses waton for kasama no but and cross them ni say oni pa ye to abatia no ama wasu no ontimi se anwini aba se Kofi oba obekuen se no dada Ghana for oni pa ya kosa la to aba atu no owo akwanya so obekompire no bo no hwese bi ensem afiri na mi ba ye mi yodwanfu no nsuro sika nti de mo be mi nti obi a me de asantefo said de na otumfo wo se tutu ni John Mama wuti me matwa na su wuti mi gina asante